Here we go. Money, money, making crap for money, money, and money, money, making crap for money. What's up East, what's up West, what's up North, what's up Kigali, mumeze mte abantu mwese mukurikiye Omar TV show. Uyu ni wa muhungu wanyu ukomeza kubagezaho ibintu bigiye bitandukanye cyane. Uyu munsi simba twari umwanya, uyu munsi nago ndi ubatware igihe kirenze iminota 5 gusa cyangwa se iminota 7. Ndababwira ku ngingo imwe, ku ngingo duherutse kubagezaho yuko muri stade nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda muri BK Arena yahuye n'abaturage mu minsi ishize. Simbigarukaho hari ku cyumweru ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2025. Havugiwe byinshi, havugirwa benshi, baravuga basaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika ibintu bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri mu bantu bavuze harimo umukobwa witwa DJ Ira. Ashimira Perezida wa Repubulika, aravuga ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ati rwose iki gihugu cy'u Rwanda ndagikunda cyane, nakigiremo umugisha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika amubwira ibintu byinshi, aramushimira rwose, kandi nyakubahwa wacu no gushimirwa. Utamushima sinzi, gusa ntago ari ukwivuga ibyiza, n'amahanga yarayahogoje, n'abanyamahanga bifuza kwibera iwacu i Rwanda. Yasoje DJ Ira asaba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nationalite, amusaba ubwenegihugu bwo kwibera umunyarwandakazi, akaza tugafatanya kwiyubakira iki gihugu cyacu cy'u Rwanda rwose cyiza, gifite umutekano, gifite amahoro. Ngira ngo i Kigali niho hantu honyine muri East Africa cyangwa se no muri Afrika hose ushobora kugenda nta rwikekwe. Nuko nguko DJ Ira yisabira ubwenegihugu nk'umuntu wari wibugiriye amahirwe yo kwibonera Perezida wa Repubulika none imbona nkubone. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'ibisanzwe aramubwira ati ubwenegihugu ndaguhaye rwose, as a principle, ati ndabuguhaye ugende rwose baguhe. Ariko aya magambo nyakubahwa wacu yavuze akimara kuyavuga ngo yababaje ngo Evariste Ndayishimiye, uyu Perezida wa Repubulika y'u Burundi never, ngo yaramubabaje. Nuko ngo aca iteka afata umwanzuro avuga ati DJ Ira ntazagaruke hehe mu gihugu cyacu. Muranyumvira? Kandi ngo ibihugu bimeze gutya ngo ni ibihugu bibanyi, ibihugu bimeze gutya ngo ni ibihugu ngo byibumbe mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, ngo byibumbe ngo muri Afurika y'Iburasirazuba, ariko politikari ntago bivugana. None ngo n'umwenegihugu ngo wabyo ngo ntago ashobora kugira ngo ikintu ngo yashaka mu kindi gihugu ngo akibone. Urumva urwango uyu mugabo afitiye iki gihugu cyacu? Rero rwose banyarwanda, abanyarwandakazi, ibi ntago tujya tubivuga wenda ngo ari ukurwanya ngo bamwe cyangwa ngo gushyigikira ngo igihugu cyacu, ariko tuvuga realite dukurikije imibare n'ibimenyetso icyo biba bivuga. Ubundi DJ Ira ku bantu batanamuzi neza ni mubyara wa DJ Bisoso. DJ Bisoso muramuzi kuri RBA, muramuzi mu birori bigiye bitandukanye. DJ Ira yageze mu Rwanda muri 2015, aje gusura mubyara we nyine biraho bisanzwe. Ageze mu Rwanda arahibera gutyo, mubyara we akomeza amutraining ibijyanye n'ibyo akora, birangira DJ Ira yibereye mu DJ twese dukunda. None ngaho nyumvira rero ngaciriwe hiteka, ngaciriwe ishyanga ngo ntazongere kugera hehe mu gihugu cye cy'u Burundi, usibye yuko yiboneye n'ikindi gihugu rwose, yiboneye bitamugoye, yigiriye amahirwe, yiherwa uburenganzira bwo kwibera umunyarwanda na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Rero urumva yuko mu by'ukuri ntago byoroshye. So guys, aka ni akantu mba ngize ngo
nshishemo ni akantu mba ngize ngo mbazanire mu by'ukuri nako mukamenye, kuko ubushize twari twabivuzeho ko DJ Ira yasabye ubwenegihugu, ariko none umva ibindi bije bikurikiyeho ngo byababaje Evariste Ndayishimiye, kandi mu by'ukuri ntago ari ibintu byatanje, si ibintu bikaze kuba umuntu yasaba ubwenegihugu bw'ikindi gihugu, ndetse yagira amahirwe uwo yasabaga akanabumuha. Ndumva atari ibintu umuntu ashobora kuba yazira. Guys, rero ndabashimiye mwese aho muri hose, aho mudukurikira muherereye, yaba baba baherereye mu Rwanda, abaherereye hanze yarwo, abaherereye mu bice bigiye bitandukanye bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, turabashimiye kandi mukomeze muhahe muronke ibiganiro kuri Omar TV Show. Nakagaruka mu by'ukuri turabakunda cyane, kandi namwe tuzi yuko mudukunda nk'uko mujya mubitugaragariza. Ibindi biganiro n'izindi ngingo zigiye zitandukanye kuri Omar TV Show nakagaruka nk'uko nari mbibabwiye. Mukomeze mugire amahoro y'Imana. Here we go. Money, money, making crap for money.